алейкум, сайғылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалшам вешіндікі сатқа бойле малюмат. 5-ші Ялта халқара иқтисади форумның нәтижелері Құрман районында леофилизация бойынша комплекс құрылып башланды. Иш Ажибулат көнде гунулелер бұрқач тонна қаты тұрмыш қалымтыларыны топладылар. Сцена «Молодость Крым» Ялтада мемлекетіміздің театрлерінде çalışқан студентлер фестивалі екунленді. Eglince sanalıştırma ve tesirli çıkışlar Kırım Muftiyatı balalar velosipedleri için konkurs geçirdi. Бар örnekleri Bahçesaray şehrinde Avdet ve Ebediyet ansambullerinin sabat konserti geçti. Rusya президенті Владимир Путинның жанлы бағы язда олacak. Bu haqda devlet yolbaşçısının matbuat katibi Dmitriy Peskov haber etdi. Hatırlatamız, жанлы bağ bu yıl geçirilgen maksus teleformat. Onun ketişatında Vladimir Putin Rusya gражданларының suallerine cevap verir. Hazırlık vaxtında ve canlı efir ketişatında Rusya'nın yakın ve uzak çet elinin bir sakini oy suallerine maksus malumat merkezine yollay bile. Umumen birkaç milyon sual kele. 2019 senesi Vladimir Putin bu canlı bağını 17. keresi geçirecek. Ахмездетте Жума жаминын açılığı bir yılға surolды. Bu içki yaraştırу işler leyhasındaki denişmelerge bağlı. Vaziyetini Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек более тефсир etті. Было принято решение умножить наличие крымско-татарского национального колорита, чтобы были отражены особенности национальной культуры. Мечеть будет самой большой в Восточной Европе. Сейчас уже пришли к консенсусу по дизайну внутреннего убранства. Жума жаминын açılacak күн утайынленді. Bu реабилитация Ақтаймир имзалануының 6 yılığı, yani 2020 senesi aprelinin 21-inde olacak. Hatırlatamız, Kırımның en büyük ve en esas camisinin açılığına Türkiye президенті Recep Tayyip Erdogan davet etildi. У нас с 2015 года 21 апреля по указу главы Республики Крым празднуется как День возрождения реабилитированных народов. Поэтому мы хотим таким образом еще продемонстрировать гостю, который часто не получает объективную информацию о положении крымских татар, чтобы он услышал и увидел истинное положение дел. Bugün Taman adlı kurucular şehrinde Kırım köprü kuruculuğu boyunca Cemaat Şurasının nefbeteki toplaşığı geçti. Tafsilatlarını Safiye Şukurova tarif etmege hazır. Selam aleyküm studiya, selam aleyküm hürmetli teleseyirciler. Şimdi biz Taman'da bulunamız. Şimdi bunda toplaşıv yekünlendi. Bunda 20 speaker nakliyat infrastrukturasının kurort mevsimine hazırlıqını müzakere ettiler. Demir yol kuruculuğu aqta desek. Bunda birden 5000 insan Kırım'dan ve Kuban'dan bir-birine keteler. Olar 38 kilometrden 22 kilometrini relsini töşediler. Şimdi sizin dikkatınızga tefsirini dinlemek teklif ettim. 85% дороги уже отремонтировано, позволяет движение поездов 100-120 км в час, даже однопутно, который идет от Джанкоя до Керчи. Все железнодорожные вокзалы приведены в нормальное состояние, все покрашено, побелено, билетные кассы практически готовы, депо работают, то есть наша железная дорога готова к приему всех видов транспорта, которые должны зайти, и грузовых, и пассажирских. Kırımda 100.000'den ziyade adam Pasxa bayramını kaydetti. Yarmada sakinleri ve musafirleri kilselerini ziyaret etip, kuliç ötmeklerinin ibadet geçirdiler. Açık kok tubunda sofralarına nanevi boyalangan Pasxa yumurtaları ve tatlılıklar yaraştırdı. Bayram tedbirleri Kırımның 200'ge yakın mesken yerinde geçti. Mayıs bayramlarında Kırımға kelgen Ukrayn vatandaşlarının sayısı 2 kerege artta. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti boyunca çalışkan Federal Xavfsızlık Hizmetinin matbuat hizmeti haber etti. Eğer er vaqt keçuf noktalardan 5000'ge yakın adam keçse, sonki sutka devamında bu 10.000'den ziyade adam oldu. Ukrayna vatandaşları sevimli Kırım kurortlarına ratlanmağa faal şekilde keleler dep haber etileydi. Sınırcılar Rusya tarafından keçuf noktaları adetteki gibi çalışa dep koştular. Құрман районында леофилизация, yani мақсус құртылу ұсылы бойынша комплекс құрылып башланды. Анлашма 5-ші Ялта халқара иқтисади форумда имзаланған еді. Құручылық ерінде біздің телевизион тақымымызда болынды. Так выглядит готовый продукт. Это клубника, которая прошла процесс леофилизации. Можете попробовать, что в нем сохранился весь вкус
запах. Азық паркының мудирі элінде лиофилизация технологиясыны кечкен желек. Бұл желектің эпосы файдалы шейлері, витаминлері, дады ве тұсы сақланылған. Амма енді оның чекісі баяғы азжа ве о 5 жылғачы сақланыла біле. Лиофилизация бұл қырым истисалжылары üçün мақсулат ішлетілуінің бұтынлы яны ұсылыдыр. Бұл технология мақсулының темізленуіні, доғралуыны ве 60 градус қажы суықта бұзлатылуыны назарда тұта. Сонра мақсулат вакуум камераларына келіп кіре. Ве басым эксельтовынен бұз бірден бұға чевіріле. Бөйлелікнен мақсулат толысынен құртыла. Цель лиофилизации – это сохранить максимально продукт и соблюсти его все этапы хранения без холодильных установок, без увеличения энергозатрат. При этом в продукте остаются все его полезные качества, вкусовые и все витамины. Продукт имеет прежний вид, но гораздо меньший вес. Лиофилизация усулы бойынша комплексін құрылып башланмасы Ақтаки аңлашма 5-ші Ялта халқара иқтисади форумында имзаланды. Шымда азық паркы территориясында құрылжылық кетті, енді каркас тікленілді. Бұл ерде тек Русияда ясалған ветап совет дәвірінде ишлеп чақарылған донатма ерлештірілежек. Баштан тек 10 машина çalışacak ве бір күнде 500 килогажы мақсулат құрытылacak. Перевооружение цеха подсолнечного масла завершено. Переходим к строительству цеха лиофилизации, площадь которого будет составлять около 5000 квадратных метров. Азық паркы территориясында енді күн айлан ішленілуі бойынша цех çalışа. Шымды ондан яқ япалар. Сақланылған мақсул айван асыравынен оғырашқан фермаларға yollanıла. Қабықлардан есе одун еріне қоланылacak брикетлер ясалacak. Масло имеет явный аромат подсолнечника, это натуральная продукция. Здесь применена технология однократного отжима, то есть в масле сохраняются все полезные витамины и вкусовые качества. Шымды ишханеде 80 адам çalışа. Лиофилизация цехы лабораториясы ве сынав меркезі açılған сон иш ерлерінің сайысы 500-ге артacak. Султания Истакаева, Руслан Минаев, Герай Абдуллаев, Миллет үшін. Қырымда елінің башындан берлі Русия банкының сақте параларыны япқан 77 адам қолға тұшты. Кечкен сенеге низбеттен бұл сайы 2 кереге аз. Бұқта Қырымның полис қадимлері хабер еттілер, ең чоқ 5 ве 2 бин рублелік параларыны сақте япалар. В Крыму почти не подделываются, были единичные факторы. В основном это прибывает все из других регионов. И это все выявляется, к сожалению, потом в ходе оперативных простых мероприятий, когда мы выявляем, что изготавливали эти купюры в других субъектах, в частности Дагестан, Ингушетия, Москва, Петербург. Наказание крайне максимальное, то есть лишение свободы. То есть избирается судом в основном лишение свободы. Ичкі везірлігінің қадимлері диқатлы олмаға тефсие етелер, егерде болі сақте парақараст келсені сборден ұқы құрчалайжы органларға хабер етмек керек. Люди должны знать, что если им попадается денежный билет, как тряпочка или ветхая бумажка, есть какой-то процент, что он уже поддельный. Лучше такой билет не брать, попросить поменять, либо, как уже мой коллега сказал, по алгоритму действий сдать в банк или в полицию на данный денежный билет. То есть бумага устойчива к внешним воздействиям. Базарларда сақте параларыны көрген сатыжылар ве тижаретнен бағлы адамларға полис қадимлері қавсызлық қызметіні хабердар етмеге теклиф етелер. Русияның янгын қорывы оз 370 йылығы шерефіне хмезжете бір сыра файдалы ве мирақлы тетбірлер кечірілуіні девам ете. Қырым Жұмхуриеті бойынша февқұляде вазетлер везілігінің башы таресі балалар ве осмырлер үшін бөле файдалы гленже тетбірні тешкіл етті. Гагарин адына истират бақчасында мақсус янгын құртарыжы техника ве қазай құртарыжы донатма нумай ешетілді. Ахмезжетінің епсі сәкенлері ве мұсафырлері бұнен таныш ола білділер. Яшлар арасында мерақлы ярышмалар кечірілді. Қырым құртарыжылары янгын донатмаларындан атмақны, бұрынжы бе ярдым көстермекні ве арқан тартувда күчлер сынавыны тефсие еттілер. Ата ең күчік зәречілер февқұляде вазетлері дәресінің қадимлерінен қоныштылар ве әлбет фото чеке білділер. Ажиболат көнде гонолелер бірқач тонна қаты тұрмыш қалымтыларыны топладылар. Талақа насыл кечкені ақта бұзым невбеті келіп қамыз.
Бу канунсыз чөплүк обасы Ажы Булат көйүндө эн бөйүклөрүндөн биридир. Чок жылдар давамында ерлі сакинлер бу тарлага онларча тонна катты турмуш калымтыларını кетирип ташлайдылар. Талакада 100 адам чалышты, олар экологик казанын күрешмеге карар алдылар. Мераклысы шундаки бүтүн чөплүк жок этиlecek ve кайта ишленecek. Чөплүк пек чок колганы себебинден агыр техника чыгарылды. Компания наша сегодня так и называется «Очищаем землю в селе Чистенькое». Вместе с нами работают еще 4 компании, у каждой компании свои функции. Наша задача убрать весь полиэтилен и увезти его на завод, где в дальнейшем этот полиэтилен будет утилизирован и с него еще получится полезный продукт. Бүтүн чөплүкнү жок этмеге ve кайта ишлетмеге мүмкүн кагыт, одун, резна ve жам шишелери. Амма экология үчүн эн хавфлы шей бу полиэтилендир. От улусунан дагылып жок болмасына 500 жыл керек. Мы, по сути дела, остров, потому что вывоз мусора на материк сегодня запрещен. Вот. Мы должны справиться с этим сами. Вот. Основная проблема – это полиэтилен, который не уходит в землю, и мы стратегически теряем территории. Вроде вот этой территории. Она на сегодняшний день находится в непосредственной близи пастбищ, где может спокойно разместиться какое-то сельское производство. Бүгүн күнүлелеринин шаары біз yapmasak, bunu kim yapacak? Bir yaş bir kaç çuval çöplük жейді. Мы пришли помочь убрать свалку, потому что это глобальная экологическая проблема, которую нужно исправлять и подать пример остальным нашим сверстникам. Талакада иштирак этмек үчүн махсус Челябинск шээринен блогер келди. Evde onu temizlikni pek sevgen adam gibi bilelер. 3000 километрге якын yol keçip келген Артур шахси тежрибесинен пайлашмага азыр. Я приехал, чтобы посмотреть, как в другой части нашей страны убирают мусор, перенять опыт, возможно, передать свой опыт. И это успешно получилось. Gönüllülerge ve çöplükni kayta işlegen şirketlerinin vekillerini territoriya temizligini için koy memuriyetinin başı teşekkürler bildiri. Onun sözlerine göre bu işe para ayrılmay. Да, к сожалению, бюджет Чистинского сельского совета не позволяет в достаточной мере финансировать такие объемные мероприятия. В официальном реестре состоят 4 несанкционированные свалки, которые мы пытаемся убрать разными методами, в том числе привлечение, как сегодня, волонтеров. Toplanılgan çöplükni kayta işlep müesseselerine yolladılar. 100% kalımtılarını ikinci sefer kullanmaga ya da başka faydalı mahsulat yapmaga mümkün. Enver Abliziz, Giray Abdullayev, millet için. Ахмеджетнің мерkezінде Кенеде арабалар урулды. Bu hafta RIA Novosti Krım agentligi şartlarının sözlerine esaslanıp haber etti. Qaza ulede saat 12'de peydiler keçiti yanında yüz berdi. Hareketinin iştirakçilerinden biri uç fenerinin sarı tosu yanğan vaqt keçmege tırıştı ve çatışıp oldu. Arabalarının birisi kaldırımның qurasına kelip ordu, anda ise adamlar ketediler, ama ular kaçıp yetiştirdiler. Zarar көрген адам olmadı, bütün zarar arabalarga keldi. Сцена «Молодость Крым». Ялтада мемлекетіміздің театрлерінде çalışkan студентлер фестивалі екунленді. Сабрия Алимова истедатлы яшларнен танышылды. Снегурочка, Чушастафьева, доходное место, веда чох спектакльлер. Илксефер театр саналарында мемлекетіміздің 5 эссас Али Ухуф юртларының студентлері чығышта болындылар. Екатерина Казакова Щепкина адына Али театр Ухуф юртының студенті. О қайты теке Гурур Вейджанин или Ялта ве Ахмеджи театрлерінде ойнады. У нас плакали, у нас не могли поверить вообще в это. Это такое самое большое впечатление, потому что я была летом в Крыму, и я как раз ходила в этот театр на Ирину Вадимовну Муравьеву, и я не могла себе представить то, что через какое-то время я буду тоже стоять на этой сцене. Здесь новая сцена, новые зрители, и зритель принимал настолько тепло, что мы не ожидали. Он хлопал, смеялся. Я не могу передать эти эмоции. Это какие-то новые ощущения, и эти ощущения мы забираем с собой в Москву. Bu çıkışlar Умумрусия Девлет кинематография университетінің студентлері içunda ил гастролері oldu. Ирина Рура өз курсдашларымен берабер Крымға бақшыш olarak Володяның 5 вечеров адлы спектакліні азырлап келділер. Сержилерге дұғыларының бұттун теренлігіні аңлатып олдық деп білдірді яш қыз. Не зря Чехов здесь написал «Вишневый сад», не зря вообще здесь писали, сюда приезжали, чтобы вот отдыхать и попадать, знаете, в такое состояние свободного творчества, потому что здесь в такой атмосфере действительно хочется творить. Тедбірге Крым yolbaşçысы Сергей Аксенов тәшриф бuyurdu. О қайтетті ке, фестиваль Крымда бірінші сефер кечірілі, ләкин сейержилер арасында бұйық мерақ доғырды.
на самом деле наша молодежь российская, она очень активная. И вот знаете, те люди, у которых горят глаза, которые увлечены процессом, как правило, у них в жизни все получается. Поэтому уверен, что на самом деле этот фестиваль получит продолжение, станет большой всероссийской площадкой. И, как вот говорит наш президент, правильно, что искусство может пробить любые блокады, лучше иногда вооруженных сил. Фестивальнын екунлермесінде Медениет назиры Арина Новосельская Герасимов адыны ташыган Умумрусия Девлет кинематография институтунун ректоры Владимир Малышев вем хат мектеп студиясынын ректоры Игорь Золотовицкий иштирак этті. Кырым Жумхуриетынын башы Сергей Аксенов фестивальнын иштиракчилеріне хатыра идеялерны бақшыш етті. Оның қайт еткеніне көре фестивальнын кечірілмесіне ел берілді. Демек келечек сене ярамадамыз Кенеде театр ухуф юртларындан мусафирлерні беклейджек. Сабрия Алимова, Эльдар Заитов, Миллет үчүн. Исмаил Гаспринский адына китапханесінде Сиран Уджа Усейновнын русча хырым-татар жалуғатының 3-нчы томы тақдим етілді. Эрбір китап 8 ел сәйфеден барет. Емекнің эсас мақсады қойжыға хырым-татар тілінде олдықча чоқ сөз бірікмесіні тақдим етмектір. Сиран Уджамы заман-аман ярым асыр девамында озым орнын эсас іші үшін малюмат топлады. Хорошо представлена терминологическая лексика. Очень хорошо. Лучше даже, чем в первом и втором. Вот. И было видно, что он менял направление, понимаете, вот менял направление. Причем термины, вот, которые здесь предлагались, помимо общей лексики, да, помимо огромного количества примеров, вот, они очень точные. Эглинже саналаштырма ветте сырлы чықышлар. Қырымуфтияты невбетеке сефер озны көстер адлы конкурсны кечірді. Тетбірде 5 яшындан башлап 14 яшқа же балачықлар іштирак еттілер. Фестивальның хусусетлері ақында Мухаммед Зекерияев тариф етежек. 8 яшыл Мирием Аблаева үчүн бутун жема тугунды чыгышта булунмак энди алышыклы шейдар. Ояш олханына бахмадан озыны профессиональ санаткар кыбы тута. Бу сефер охартана ролыны ойнады. Мы каждый день после школы в музее нашем репетировали где-то 10 сценок, 10 раз. И когда сюда пришла, я так волновалась, что у меня уж сердце чуть не замерло. А тебе понравилось сейчас? Очень. Думаю, что я займу первое место с Нялькой. Ватан аққында ширлер қырым-татар қалқының озгунлігі ве менлігіні нумайыш еткен саналаштырмалар ве Құран-ы Керемден сечілген сүрелер. 30-дан зияде бала Ахметжетте топланды. Әрбірі өз истидатыны көстермеге тырышты. Gerçek atsam çok hazırlamadım. Bir hafta hazırladım. Pek korkaydım ama... Böyle kıbı tedbirler ballarının istidатыны seçmek maksadının keçirili. Gelecekte bu balacıklar da büyük tedbirlerde iştirak ete bilecekler. Bu bayramımızı geçirmemizin esas maksadı ballarımızın dini ruhlarını yükseltmek, onların dini keyiflerini daha kaliteli yapmak ve umumen teseoratlar kaldıracak. Her bir iştirakçı fahri yarıklarının ve medallerinin mükafatlandı. Sonra ise herkes tatılılıklarının donatılған sofra başında toplandı. Muhammed Zikriyev, Giray Abdullayev, Millet üçün. Бақчысарай шерінде Авдет ве Эбедет ансамблерінің бар орнеклері деп адланған сабат концерті өткерілді. Тетбір Турки Наврез байрамна ве Қырым татар марифчысы Исмаил Гаспринскийнің доған күніне бағышланды. Тешкелечілар өз мұсафарлары үшін бір сыра әгленжелер азырладылар. Бұзе маневи ерлар, халық ойынлары ве әгленже программалары олды. Тәфсілатлы Жана Джей Исаева тариф ете. Қайтарма музыкасының дайреви ойын Қырым-татарлар, юнанлар, рус ве украинлер бераберлікте ойынға түшелер. Бұл ойын Қырымда яшаған эпсы халқлар векілеріні бірлештірді. Тедбірінің боле башанмасы Тимсали мана ташыды. Milli menlik ve takvim ayları toquma kıbı her birinin tekrarlanmaz örnekleri var. Bu her şey yanıdan canlanğan zaman. Tamam bu vakit yarımadamızda yaşagan диаспоралар birleşi. Вот сегодня у меня дебют постановки «Народы Крыма», где я показываю хореографию всех народов. И хотелось бы, чтобы все понимали, что и музыка, и культура вместе. Это, как говорил Гаспринский, соцветие красивых цветов. Наврез байрамының қайдетілімнен берабер тедбір девамда марифчен нешірже ве саясетчі Исмаил Гаспринскийнің доған күніні қайдетілді. Концертте ұлы yazıcının шерлері яңғырады. Әр тілінің бар доған ері,
Doğan yerin kavudulber. Acayipsin ana tili. Bundan da gayrı Ebediyet ansamblinin yaş terkibi çıkışta bulundu. Küçük yıldızlar haytarma yerini icra ettiler. Bu milli vokal ansambli o'z ijodiy yo'lini 2004 senesi başlagan edi. 2007 senesi ise xalq unvanına nail oldu. Ansamblinin repertuarında xalq ve muallif yırları, solo ve xor icracıları var. Yarlıklar sahası arasında 100'den ziyade galibiye var. Bu bütün Kırım halkara festivaller ve konkurslardır. Gayret bu kadınına ayırgan çizgiler, mütehassıslık ve büyük emekseverlik ansamblinin reberi Naciye Filimonovanı tamam böyle tasvirlemek mümkün. Bunu anlayan talebeler ocağa teşekkür bildirirler. Bakçısaray şehirde bayram, biz konsert koyduk. Men Ebediyet ansambl, men Naciye ocağa pek çok teşekkürler ederim. Yaş istidatlar konserti 300'den ziyade seyirci için haqiqiy bahşiş oldu. Ава Ханум всегда творила добро, всегда строила и всегда... Она большая умничка. Мы будем жить, творить и строить. Мне очень понравился весь концерт. Да, я вижу, что я тоже хочу выступать. Tatlılıklar, popcorn ve batutlar tedbirinin eğlence kısmı da meraklı oldu. Bütün konser devamında 5 oyun zonası çalıştı. Her bir küçük seyirci istegen şeyden uğraştı. Naciye Isayeva, Leyla Lamanova, Alişer Alimov, Millet için. Bu malumatlarının epsi de gelecek haberler programmasını kaçırmanız, bozili olunuz.